Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumungeg ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadag iti pakasritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Inagaratan rugyan papagayam dati pakasalitaan ni pagayam tayo nga Paulina uno Paula nga napoluan kapamilya. Siya sino kadi iti tao nga saan na nga sapulen ti kapamilya na. Anya ito nga pakasalitaan ni Paula? Sagudayan nga ti surat. Dear Manong Nemi, iti nakadigo sakon Manong Nemi ken nakasukat akon nagbadoak iti bestida Manong Nemi orel na talo ti pinagsusukot ko nga pantik ken nakabraak la tao maturog akon Manong naginda akon iti kama ket inalakon ti ules Manong Nemi ket nagkumutak ket salsaludsudek manin iti Diyos ko anya ti basol ko. Tapno kasto'y tagbalin nga biyag ko, anya. Nagsapsapulak ti kapamilya Manong. Nga man niya ti klase na nga pamilya ti adda kanya kita. Itay lang aldaw Manong Nemi nga napilitan na nga nakiasawa. Ti kasla kalukmeg ini sumulesler nga lalaki. Daruin laing tamuk nga nagan na. Napilitan ak Manong Nemi, eksipod tawan sa bale pagpilyak. Kasanumit laingin ti bagada nga mga sawa akon, nga ti mga sawa kanyak, ket daruin laing tinagan na nga mamok, nga damok ang makita, idi agkita kami, idi pagkaangayan ti kalaysa, iti mismo nga sangot ti balayda. Nga ti pati ti dimanunan Manong Nemi nga mangikasar kada kami. Nga di makitak dita nga lalaki nga mangikasar, mga asawa kanyak Manong Nemi. Hey! Dakdakkel ako na nataytayag ak ngem, inggit dukmag na, nagdakkel ti tiyan na. Kasla ka na itay mabuybuyak no katitibing nga, itay sumo, lesler Manong Nemi. May imagine mo? Hindi tatasyak Manong Nemi ket islim ti pamagik. Kasanun tulaengin, no sumreken ni Wilfred. Diya ka mo no Wilfred, tinagan na wano ana. Hijak pa yun mo Manong. Darwin, kunak kuma. Tisot na kasurat dito Darwin. Dakkel ka napintas ti balay Dawid katulong, ti pagpintasan na Manong Nemi ket baknang da. Balo ti ina ni Darwin, may isa nga businesswoman, taadda Manong Nemi, ado ti building da, ngayon patakder da nga papaupaan da. Uwan, kadigiti business site, iti syudad Manong. Napintas na ti silid mi, kini Darwin Manong, damo mi tagkaida siyempre, taitelaing nga alpas ti kasar. Imagine, kasano? Pandagan na, mapisitak lagi, di nagdakkel di tiyan na. Sumuhasler Manong. Ano nga nataramidan na, diyak kayat di makisex kan ko ana.
Dapat nga rin maaramid ko, kit agasawa kami manong. Kimapi kami nakastudi biyag ko. Anyat ibasol ko, Diyos ko. Kit kabayatan manong nemi, nga nakaedda kiti kama, nga nakakumot. Yor ore ko lang agkuti, aganit itiri daw ti kwarto. Tano, malukatanin amok, nga sumreken ni Darwin. Kananya nga aramidan na. Sumagpat dito kama. Ket lukaisan nak na nakakumot. Kalpasan na. Ay, narakupan nak. Umuno na lagi di nga madugsulak babae ti takil nga buksit na. Kanya lagit nga minaya tigas-gasat ko manong. Taidi addan puot ko manong nemi. Adda ako ni ti lugar ngayan di kiti padak nga adong ububing. Kas kanyak nga kaadda pa lang tinakim, nagsusuro pa lang agtaray. Sa adamat di kita dadakil ng mitisyak, sa adda pa di kita dadakil ng siyak. Nga ti mga asikaso kada kami manunemi kat aday no pormeda, nga hindi kat maamuak kat mamandreda manong, nga dituyak nga naamuan nga gayam iti bahay ampunan. Bahay ampunan? Edi sa lutsudek, kadikiti mamadre, no sa dinot ayan ti inak, sa dinot ayan ti amak. Apay adak ditoy, asin no ti makuna kapamilya. Adda ka di inak ditoy, adda amak, adda ka di kakapsat ko, mader ko nada, tay kabagatan nga madre, sister ti awag da, manunimi, di kita'y daduma nga mamadre. Dito'y ko naamuan kabayatan manunimi nga magmature ti panunot ko, nga nasarakan dak kano iti sango, una si degtigate ti abayang punan nga nabungon iti lampin. Awang kano pulos ti pagalasinan no siya sinuak, sana kas kanila duma kano nga mapan mangyampun kadagitan nakda, nga adan maikabil nga nagan, adan maikabil nga date iti panakipas ngay. Nga mawang kano pulos ti pagalasinan kanya. Iso nga adda kano nang napanagan kanyak iti Paula. Ket ti birthday ko no anya nga aldaw dayta nga panakasarak da kanyak iti labas ti gate iso timpanda nga birthday ko no panagkasangay ko. Iti kaaddak ti bayampunan manong nemi umapapalak kadagiti maampun. Sabi ko mata maampunak tumet. Kasi ti gayem ko manong nemi tadamat siyempre best friend ko. Iti ampunen ti agasawa manong nemi umapapalak. Hey, Paula, sabi ko matagkita tanto pay. Ngim narikat to siguron, tasigun ka na kiti mangampun kanyak, alaen dak sa di Amerika. Foreigner, di kiti mangala kanyak. Sabi ko nga tatantumot mangampun kanyak. Sabi ko nga, ngem kabayatan nga dumakdak kailak manong nemi bumasbasit kano ti tiyansak nga damangampun kaniya. Takaduan na kano nga alisto nga ang mangampun kat digitay awang pay nakem na. Tapno itong makariing daw no addan puot da ti mariingan ton nga naganak kadakwada kat digiti nangampun kadakwada. No talaga ko mga nagasatak ka na ampun, hindi ko mapelang awan nakem ko. Ngem ni, agbasbasa kon ti elementarya, dumakdak kailakon. Baka no, agraduarak ton ti elementarya, kaskas ding awan ti mangampun kanya. Tamamano kano ti mangampun kadagiti matainganen. Tadi ti bayampunan no makaraduar kam kanon ti high school, ket rumwar kam kanon, mapalubusan kam kanon. Tapno sulo kami ngagbiag. Kasta nga dati mapasama kanyak. Sisinungamin ti inak. Sisinungamin ti amak. Hapi nga dak ditoy. Kasano nga mabukil ti maysa nga pamilya. Kasano nga agkapamilya. Oen manong nemi yan niya ti basol ko tapno agbali na kastoy ti biyag ko. Ida nagraduara kon ti elementarya manong nemi kasta orin ti ragsak ko idi adda umay mangalan kanya.
Dagiti agasawa manong name a Mr. and Mrs. Fernandez. Nga langada manong name tada mabalin na. Kinasarita da, dagiti nasken nga kasarita da, kalpasan na, pinayaban na kon. Oh, Paula, at damit lang mayat nga mangampun keng ka, balasan ko. Sister, sino? Suda, the Mr. and Mrs. Fernandez. Sir, ma'am, awan ti pagdanagam. Agnaet ka sa dibalay, saan ka ngagmaymesa, taad na manangim. At siguro, inauna ti duwang atawan ng chika. Ngayon ka po may mesa, kasapulan mi ti kadwa na, kaskabsat na, gusto nga, sikat kahit mga alaen. Paula, nagkamanak sir, ma'am. Oray ta naggraduar ka ni elementarya, kaya tintulangin pa nagbasa mi ti high school, kaya ni ti college, iti aramidem. Ti aramidem tayo. Kaya da kaminton ti makamukeng ka. Nagkamanak sir, nagkamanak ma'am. Iso nga ito no, sa nga bigat, agredi kanton, to may da kanton alain. Abag isun tumatin nga malpas, ti panakaisagana na di papeles. Manong name magagarak iding adumteng day tanga aldaw. At least, manong name, adanton makuna kapamilyak. Siyempre, dagiti mga dap kaniyak, manong name, sang kadi ako nada, nga, no adapenda ka, isudan no ka tagbalin nga, ama, kinina? Anong tun ti awag ko kadakwada? Sir, no ma'am? Saan tun Baka ibagadan tun no, daktod sa dibaleda iti. Awagan nak ti papa, awagan mat iso ti mama. Dati kabsat mo, awagan ti ate. Ajay. Diyos ko, adamat langin kapamilyak no kasta. Kinun ko na. Ngami dumtengen day tanga aldaw manong naming o may dan panangalakan niya kaslak lama bibi. Ngabata siyempre, imbilang kumit nga kapamilyak, digiti padak nga naampun, digiti mangimatmatun ken na agserserbi iti bahay ampunan, nagbalindaman ang kapamilyak ida manong. Dikat kahit nasawen mapanawak ida, kat ngam sa balay, sa bagay, adan tumatan, adada nga kapamilyak ko na. Idumay na kung alaen manong ni Mrs. Fernandez di masdag kanyak saan ka nga nasken pang nagpakada ka nakwada. Umay kan, dajadi ko seguro orayan, aglugang ka nga dagos. Wen ma'am, nga medyo tumalyawak manong nimi kadagiti padak nga ampun, kaya paypayapay mo no, ingat nga to dati imada manong nimi agbababay, digiti mamadre. Sa nga liklikan manong nimi nga nagarubos digiti luwak. Sa nga bale, umaik to sumarsarong ka ditoy. Umaik to sumarsarong ka ditoy. Sumarong karak to. Kinun ko na kitinakam ko bayat nga kararubos digiti luwak. Ngay di makalugan ako ni ti kotse manong nimi naglugan ak iti likod. Idinto ta imabay ni Mrs. Fernandez iti ayan ni Mr. Fernandez. Italyawon nak ni Mrs. Fernandez manong. Diyak kalimot ko naking kaiday, nga saan ka nagpapakada? Apa nga timalyaw ka pa lang? Apa ka lang nga magsagasangit? Saan ka nagsagasangit? Ha? Nakabubisit nagsangit? Ay, no di mo kayo timungtan. No anya ti ibagami. Sutong palam. Nalawag? Uwan ma'am. Uwan ma'am. Manong name. Apekasta pa ng tratarda kanya. Sa balit makitkitak no andao may agampun. Nga nakasaysayad. Nga mapi nga. Ung tanak dito nga Mrs. Fernandez. Bakit ka dito naramid ko? Nga timalyawak la kadakwada kat nagsangitak. Siyempre mabibiyak. Diyos ko. Nga nga tanong. Para ko na. Nagdumsagak. Nga nga tanong subliak sa diyabaya punan. Saan samit nga nasaya at pagtungpalak. Saan samit nga miyembro ti pamilya, ti pangbilangan ta kaniyak. Kinun ko nak idi manong name kat husto.
Sana ka nagbidot manong. Kaya di makadanon kamin, iti may sa napintas, medyo panglawain nga balay. Si mabat nga dagos manong nemi, iti may sa nga padak nga babae, nga dahito siguro, iti bagbagada nga inaunang imsyak, nga kaduwak, iti dahito nga balay. Irene! Ay, ma'am, sir. Sikan di baka mo kini Paula. Ibagam di kitinasken nga, ibagam ken kuana. Ipashare mo dito balay, kaya dumapay nga, insuro mi ka. Nalawag ka rin? Nalawag, ma'am. Kaya agtinulong ito matang agluto. Tabag isunto. Mangam kami tumatan, kiniseryo. Uwan, ma'am. Sige. Paula? Amom tinagan ko? Amok taimbagat na sir kini ma'am. Sakbay nga, napanda ka inala. Nga si katikaduwak dito eh. Umay ka. Sumunod ka kanya. Umuna, ipakita kang katkwarto ta. Duwang katrem anong naimi ti may sa kwarto. Datat katrem dito eh. Dito pagkakabilang na kita arwatem. Dito met kanyak. Okay? Umay kan. Ta ipasar ka. Dito ti kusina. Dining room. Dito apaset. Gusto mo ko nga dirty kitchen. Kaya, at lamisaan dito, dirty kitchen, at napay lamisaan sa dining room. Dito'y, ayan, di kita kasapulan ng dalos. Dito'y, dito ti banyo, ha? Dito'y, dito ti ref. Dito matigyan, pagyanan di kita dito mga sangkap, uno, pangrekado ni paluto. Kaya iti hardin. Ha? Agtinulong ta nga mga sikaso ti hardin. Agdalos ti aglawlaw. Agdalos ti uneg ti balay. Tilayang kwarto da sir ni ma'am ti santa nga sir nga dalusan. Uri no bakante nga silid, dalusan ta. Tapno ni kastagat na dalos lata. Agtinulong ta nga glaba, agtinulong ta nga gluto, agtinulong ta ti amin. Manang Irene ko naklatalateng keng ka. O sige, nasingsingid ta. Anong to brata dito eh? Napisan na ka di imbaga keng ka? Ti ubrata, di kitin bagak, isot ubrata. Hanga bale, mahirapin ta matagbasa. Duwang atawan pa eh, agraduarak ton ti high school. Sika, pressure high school kan tumaten, di ba? Awat sa baling aramidem no, di, agtungpal ti pagayatan da sir ni ma'am. Ken no, ang balik, just in case dapat ka basulan. Bayan pa wala. Tasyak iti mangawat iti dusa nga para ken ka. Dusa? Psst. Handa nga tamat na madusa basta tungpal ta. Basta laglagi pa yung amin niya bilin ko ken ka. Ha? Basta siputan mo niya di kita ramidek. Kabayatan nagdadamo ka pa lang. Nalawag ka ni? Di mo pa sinugbatan sa lutsok ko ken ka, Irene. Anya takam ta rito eh. Anak, wano tagabo? Tagabo. Tagapo nga saan tangag sweldo. Libre ti pagyanan ta, libre ti kanan ta, di kiti personal belongings ta, isto ited da, kaya nagbasa ta. Ti amok ket oray mat siya kidi. Deta mat ti amok kidi. Naggapu ka di bayang punan, di na kadimalasin. Naggapuak mat sa jay. Ti amok ka ket sanin. Mamanong amin di kiti maampun. Nga kas kadata ti age na nga ibilang da nga anak. Iso nga da Mr. and Mrs. Fernandez, nangampun da saan nga agbaling anak da. No di ket agbaling nga tagabo da. Saan ka nga may parit na itilinteg? Agbalin ta nga tagabo nga menor de edad? Saan ka nagreklamo pa eh? Uno kahit mo nagsubli sa dibayang punan? Tisap sa pulak ket kapamilya. Ibilang ta kapamilya da sir ni ma'am. Ket siya. Ibilang kakapsat.
ibilan nagpatakapsan. Nga mawan naganak karata. Amo ti adda. Malaksid no, kahit mo tagsubli sa dibay ampunan. Abay, hindi basol ko. Abay, kasto tibiyag kong ipapay na po Diyos. Di mo babalawan niya po Diyos. Awang basol niya po Diyos. Kahit pakawanan nakakuha niya po Diyos. Awan nga ron idi tinaramidak no dinangawat tinagbaling agasat kumano. Dedi langin umuna nga aldaw manon nemi. Sinipsiputak na kitinaramid ni Irene. Ultimo nga panag-itasar manon nemi. Kadagiti pingkan baso kutsara tinitor. Kanda dumapay. No, manganan di kiti amo mi. No makaidasar kamin, may dasar min. Di dyan. Ma'am, sir, ma'am, ready? Umakay manganin, sir, ma'am. Dududwadan to nga mangan manong. Tinakapakleb nga plato. Ipadatadan to, graman di kiti baso. Kat no, nagdatan ti baso, ni Irene, unang nemi, alam nung tumiten ti pitser, sa nakargaan ti danom, kasyay. Agserbi kam to kadakwada, kabayatan na mangmanganda. Kaya dumalpas na nga mga, nagtinulong kam to, agdalimanig, aginaw, kaya sumaruno kam tumiten nga mangan, ngam saan nga ti dining room, ti pakanan mi, itilamin saan nga yan, ti dirty kitchen, ti ayan, ti pakanan mi manong. Hamit ka di una nga narigat ti trabaho manong, ngam once nga kamali ka. Kas tira minsan nga panagkamalik manong nemi nalipatak nga inikan tinapkin nga naparabawan tinituro ken kotsara. Ngam di makadakas manong nemi ni Irene tinangako. Yung sinagkatabi niya to'y, apay ka stoy? Ay, ma'am, sir, sorry ma'am. Ada, ag idultulin ni ma'am Fernandez manong nemi nga bislak nga kasla may isa nga pot, kasla putlura manong nemi. Sana inalan, dakulap manong nemi ni Irene, sana pinakpak, piori lang sa nga pulo. Kasla ko lamarik-rik na ti sakit nga sagsagrapen ni Irene. Nga siyak kuma manong nemi tinagsagrap kini dayta no imbaga nga siyak tinagbasol. Kanitong awandan, sorry Irene ha. Abi nga sikat na ngakot kamali. Abi nga nga siyak. Hanga baling kanyak, tanarwaman ti dakulap ko. Imbag na dakulap lang, ti saktan na, nung kamali ka. Nung gagangay la kamali. Ngayon no saan nga gagangay. Patong. Bukot. Ngayon mamanumot ka diya. So ngalaglag pa pa. Liklikam tag kamali. Bale. Nung kamali ka siyak nadnukati mangsalo. Saan na? Ito maminsan ang kamaliak, sakmatan ni mabaot, tangsi ka. Narigatan ng siksikalahan. Kasta ti pa nang ipatik ko kin kahating ko. Iba't patik kamet, manang Irene. So nga, awan ti sa baling aramidem, nadiyak tungpal, ipas nagpatagbasa. Kasta aman tararamidek, agtinulong tangagbasa, agtinulong tangalig iti aramid ito balay, tatusan tanga, matusa. Timintun ka ano, ti patingga ti kasto nga ramiden ta. Ti pa nagbalinta katulong. Kas kaligdad duma, nga nakapadasin dito'y, ti istoryada. No, graduartan ti high school, kat pagbasaan data iti 2 years nga vocational course. Mabalintan ton ti mawayawayaan. Masla, adadamang kong isuda ka no iti sumapul ti mga sawa. Idagbaling nga katulong da. Hanya? Kahit mo sawan, into na maggraduar ka ti 2 years course nga kursom. Iasawa da ka? Kawa na. Niyamot tayo. Adakas ti nga linteg. Manang Irene, mabalinta ti pamanaw dito eh. Agipulog ta ka na kiti polis. Pinadas ko da ito Irene. Yung madad nga natusa. So nasaan ko nga ulitin. Kansa mall ulitin. Niyamatan.
Sus, hanga bali. At datamat itinatalged nga balay, at mangantamat a kompleto, maitadmat ti gamit ta, itinal daw, kan makapagpasa tamo. Kat kasta nga rod tinapaspas nga panaganayas ti panawen manong. Idagraduaren ni Irene, iti da 2 years course nga secretarial manong name. As dagmat idin ti panagraduar ko ti high school, idita, iyasawa damat ten isuna manong. Na imatangak manong name, iti panangyasawa da kini manang Irene, iti gwapo mat kedi nga lalaki manong. Gwapo manong. Ket naragsak ni Irene, iti panakiasawa na. Iti agasawan, iti adaasawanan, nagpakadamatan kanya. Mabatikan, ating ko. Irene, manang, Paula. Sabi ko mata, napindas tumet, siya tumet, pangyasawan, daking ka. Tanya ti panagkunam, okay ka di met, kaya mga sawa keng ka. Damo ka makita, kaya talaga nga nailabak keng kuhanan. Agbagay kami sang gadi. Agbagay keng rod. Kaya doon siya tungarod ti pangyasawa da. Akit napitnas ka met. Sigurado, ang gwapo met, iti asawa da keng ka. Sapay ko mga rod. Napukaw ti communication mi manong name kini Irene. Di naggraduar ko ti high school manong name adamaten inted da kanyak nga kaduak. Nandiya ka mo no nagkapoy jaya bayampunan. Katsyak man atin ang isurok yung kuwana no anya di kitirumbeng aramidan na kinok yung kuwana. Mabalim mo ba'y tagatras no kayat mo. No nagkapo ka di bayampunan. Saan nga anak ti pangibilangan daking kanitoy? Saan ka nagkapoy ti bayampunan, manang? Nagkapo nga rin. Kalkalsada, may saka na iti street children. Di masarakan da sir kini ma'am. Very good. Yung saan nga anak ti pangibilangan daking kantoy? Katulong. Nasesiyata na. Ngayon tagyanak iti kalkalsada. At least, adabalay nga pagturugak. Naimas ti kanek. Ken pagbasahin da. Sada kanto iasawa. Basta laki din ang pakdang ti pangisawan da kanyak. Bakit din nga saan? Di na pimpinas ng ti agtultuloy ang dakit ti kalkalsada. Sige. Laglag pa yung harot amin di kiti surok. Tawans kang kamali ka. Dusahin da ka. Sa nga bali ate. Narwamak matirigat. Kanamok mo ti paisuro. Very good. Manong name secretarial mo ti nga da kanyak nga kurso. 2 years course manong. Kaya idagraduara ko. Manong name data napasamak mo ten. Manong name ti pagyasawaan da kanyak. Ti amo kakit. Kas iti kinagwapo. Ti niya pa asawa da. Kini Irene. Imi di makitak manong name ti kasla sumo nga lesler nga nagdakkel ti tiyan na nga nagblokmag. Diyak kayat. Apar ko mga ti mo kayat. Bogbugtong nga anak. Anak ti business woman nga balo. Nga do ti pasdek ti negosyo na. Dakkel ka na pitas ti balay na. Napalabasapol mo. Iti kasta nga lang na sir ma'am. Mabalim yung i-remedyo, no kasanod pa nagseksyo, ti kasta ka dakkel ti buksit na, kada kinalukmag na. Basta agkasar kayo. No, di mo kaya di magkikasar, di agtultuloy nga katulong ka kada kami. Kaya't ko ti madan ti pamilya. Kaya't ti makikasar ka kini Darwin. Ni Sumo Hustler, wrestler. Awan nga rin tinaramidak manong name doon nga asawa, yes I do. Kunak, edi pagsaludsodan naktipading, may di mano ni sango ti balay dadarwin.
Hindi pagsaludsudan damit ni Darwin manong nemi, yes I know. Gasla pa'y buses ti hapon manong nemi, ti buses na gabuta, pil hapon fil. Pilipina ti inana, Hapones manong nemi ti amana. Iso nga ti langana, Pilipino, Hapon. Oh, yes. Yeah, yes, I know. Unana. Ini baga ti padi manong nemi nga bisitwan na kon manong nemi. Ano ti langana, Diyos ko. Langa di kita sumo hasler. Lester. Manong nemi nagkirema. Ngam saan nang indepel di bibig na. Hindi bibig ko. Ping-ping ken ping-ping tinagdenes. Yaman pa yapo ko na. Kaya malpasan ti padaya, manong nemi, dimteng tirabii, kadigdigos ko, napana ko ni ti silid, manong nemi, kat nagkumutak, nagsangsangit at kitsalsaludsudog, Diyos ko, anya ti basol ko, tapno kastoy ti biyag ngay payo kanya, anya ti basol ko, Diyos ko, anya. Adakti kasta nga sasaan ngaglaglagip idi mangi kumanong nemi ti panagkuti ti seredura ti ridaw ti sila daitan ni wrestler kit iso na ngagpaiso manong ta medyo narasay ti ules ngayong kumot ko ket makita nagdakkala buksit nagdakkala bagi iso na lang tapandek manong kasla ititibi lang ko matipakakita at kastoy nga lang Ano nga tatiramidan na humaynak nga takaida anya ti umunang ikatin na kanyak talo nagsusukot ti pantik timpantin suot ko barigatan nga mangikat kayat napiyak umamit no gwapo masusurok nga tamit nga ipatig siyempre ngiti kasta nga langana. Apay Diyos ko, ay nabasol ko, tapno kasto ti papaiyo kanya kabiyag. Kaya't ko nagkapamilya, nga man niya klase na ito nga kapamilya. Hindi mangig ko manong naming at ginuyod na iti sirok ti katre. Medyo nagsimak. Awal siya pagdanagam. Abo kasi ring kapailaeng. Paula. Abo kasag ka makaturog. May asimlat na ti maturog. Tawad ti pagdanagam. Manong nemi. Ada ekstra nga kudson. Nga inala na iti sirok ti katre. Sana implastar manong nemi iti datar. Sa damot pungan ken ulas na. Ket dito nga nagidda. Diyos ko, ay kayaman kunak man lang no umay nakpis-pis-it nga umay nakpis-pis-itin nga pandapandagan na ito. Matayak lagi din no pandagan nagdakil na buksit na. Kinong kunak tinakam ko. Diyos ko, kayaman na. Dinakmed gayam ka sexy sa ito nga lalaki. Amo na siguro nga diyak kayat. Amo na siguro nga kabuteng ko isuna. Diyos ko, kayaman na. Sa dinuti pagtungpalan ti kastoy nga biyag ko. Ti sapsapulek, Lord, ket kapamilya, nga mangipateg, kanipateg ko. Ti asawa nga, sa anakas kinisumo, sa anakas kinidarwin. Ti asawa nga mabaling ko nga respetaren, kanipateg. Ngem, saan ko katinganas kan nga respetaren? Ni Sumo? Ni Darwin? Amo nang respetaren ti kinababae. Di nakpilitan. Tamo nang atsak kaya. Nga kabuteng ko. Natititiga po na apay nakakumutak. Manong, kapatamangin kunti urok. Ti Pilipino hapon. Kuna na sa balit urok ti darang ang Pilipino nga nagtipon ti hapon manong. Nagsuyabak man ten. Diyos ko, tanabayan na kinda ito nga rabi.
Saan to kumango umay makikikaida kanyak na ito yung sumo? Saan kuma? Kabigatan na manong mi awanin ni Darwin iti dana. Naipakni na pa yan. Tinaramid ko manong mi nagkutiak akas may nga miyembro iti pamilya. Ada katulong nga dua manong mi ngem timulong nga. Kung nati katugangak ng babae. Paula. Ma'am? Apa nga ma'am tiawag mo kaniya? Mama? Ada dua katulong. Saan nga nasakyan nga tumulong ka? Ngem kahit ko, mama. O, bahala ka, ngem saan da ka nga pagbalin nga katulong, ha? Abusta nagkapo ka iti pamilya nga ng bilang kang kakatulong. Manipot ampon, bahay ampunan, ada nang adap keng ka, ngem pinagbalin da kakatulong. Uwan nga rod, mama. Ita, tada na sawam, hanggang nagbaling nga katulong na mabalin, may saka nga miyembro ti pamilya, saan nga katulong no di ket manugang ket siya ti katugangam ket asawam ti bugbugtong anak ko. So nga garaw ka kas may nga adaan ti katulong. Ngem adda na kay ruamak mama. Saan da ko mga paritan? O sige. Saan ka paritan? Sa dinutayan ni Darwin mama. Ket daa iti hardin uno saan ket adda talikod. Madamdamalayang ay bantuto nga mangan. Kasama kito nga mangan na. Rumbay ko ni deta. Paspasensya mo dyan anak ko. Abi kas dyan mama. Nga niya. Nga kunayo iti nga di na kahit tirumuan. Di na kahit tirumuan at di na kahit makangig iti kasla discrimination. Ti saan da nga pangibilang kasla saan nga tao isuna. Kinapuno na alalala, istoryak to king kanuhan yat napaspasamak ka daan. Kadagbeso manong nemi. Ore no kahit kumamit ni mama nga rumar iso nga talaga nga tinakayat. Dito lang taunag ken tibalay ken unek ti inaladan. Nangato pa ken at ti alad. Ti aglabas ket sandang makita no anya ti addat paspasama kiti uneg. Dami kini mama manon nemi ti agkuyog ipasyar na karigiti a business establishment na building manon nemi nga manong stories nga papaupaan na. Awan ti sabali nga pangipanak karigito nga magang kanan siya kiti negosyo no saan nga ti kakaiso ng anak ko. Abi nga hangag trabaho iso na mama. Kahit ko kumamit kag trabaho ang di namat kayat tagsubli ti eskwela. Tamabain kada kita'y kaeskulaan na, ta siyempre, isulat kasta tilangana. Si kanto pa, hindi tungay kayat nga matmatan. May ruwamak to mama. Ti kayat ko, iha, ibilang kang anak, kapamilya, ibilang mo kumamit na talagang asawa ni Darwin. Ada ka din napasama kayo tarabi? Awan mama, tasaba naman na nagindaan na. Siguro akit, amo na nga sa amo kayat. Siguro akit, di na amo no kasanot aramidan na. At panunutam, kasanot panagsiping yo. Dakil di buksit na. Kasano? Ano nga rin mama? Ngim kayat ko nga etem, iti kasi di nga lang ati anak ko. Tawan ti sabaling agtawid iti kinabaknang no saan nga na kayo. Awan ti sarap iti kinabaknang no. Kasi jemet mama, nga di mo masurusuro nga iten ti anak ko. Saan kayo makapag-sex? Kasapulak ti apo ko. Patasin yun to. Sa bagay mama, naipilit na awang marami ko. Taasawa anak. At agarbangan na, at damat pagrabangan kang kuhana. Nalala, basta tinaskin, ipatek mo ti anak ko. No, ang dahag dito'y balay, manong nemi, at damat ni Darwin, no saan ngagbuybuy at TV, at itilikod.
Diyan mo na ububra na, wala sa angkit at dati hardi, nakasla kasasarita na, manunemi, dagiti masetas. Nagtrabaho kano ni mama sa Japan, manunemi kat sadyay na nga namamot ti ama, dedi ama ni Darwin. Nag-asawa da, kat nagbaling nga anak da, manunemi ni Darwin. Di makadakis, mas daaw ni mama no ape kasyay tilangan ni Darwin, idi maladaga pa'y laing, dakilin ti tiyan na. Nga di makdakil nga sila, dumakdakil nga sumo, lesler mano. Wrestler, sumo lesler. Isod ka po naman nung naming nga napilpilit ang hindi nga mapilpilit lang mapanagbasa, elementarya, napilpilitan lang nga nag-high school, aging ka man nung naming nga saan na nakinayat tinag-college. Kapota, talagang sa banit ti pagkitaan na kitipada ng tao kang kuwana. Sabsabali suna. Nagsublida idi Japan manunemi ta barbarin kunada no adadda nga mayadyas ti bagi na sadya nga makaskas di stil. Tadi kiti hapon nga kasken ni Darwin manunemi ket mayat met ti bagida. No apay nga minakastalang isuna ti kasta. Kasmat kanya. No apay nga nagapog ti ampunan at nagadaptar kanya nga nagbali nakakatulong ita. Nakaasawak ti baknang, ngem kastamat ti langan. Hanya ayat ti basbasol ko, Diyos ko. Takas ti papayo nga biyag ko, kung kunaklata. Adamat ti kadigundaw ay manunay may mapangko ka sa sarita sawat. Darwin? Oh. Paula. Sabi nga sang karuman. Di nagpilitan nga rumar. Na mga no, may sagmakak at makapapatay kiti pala ka tao. Diyan ka mabuteng ganyan. Apay ko makabuteng ka. Kadhanak manatangran. Sa agasawa ta. Ngayon sanak nga iba't pateng. Katsi ka. Iba't pateng na ka di. Iba't pateng ka, Paula. Kinapuno na, siyak tinagpili, sanga ni mama. Sika tinapili, gabat-ibat patek. Pasensyakan, taong pala mariknak, akas ti mariknak. Okay lang. Yung tagtutikong daway nga, mabalinak tong ipatek, sabi ko man. Ngayon kasano nga ta? Babayanti kang kanayon na nga panagkit-kita ta, panagsasarita ta, nga no agkakwartohan ta, kat saan ta ngagkaida. Di mo ka di ka lang kaguman nga makapag-sex ta? No. Api nga di mo kayat, kadagasawa ta. Diyak kayat nga mapilpilit ka. Di kayat ko ket si kantot mangibaga, ag-sex taman no ko namto, di patasen tanto. Mapasamak to nga tadi kasta. Api nga di ka exercise. Oh, api nga di ka agpalagaan. Api nga di mo rigrigan ta tiyan mo. Pinadas mo ka din? Pinadas ko. Yung sana ka nagbalik. Padasan man yan, tulungan ka. Api nga nas ka nga tulungan na. Gabot asawa ka. Diba, ag-asawa, agkapamilya, nagtinulong. Kaduan ka nag-exercise, ito binigat. Sa paham tagring, kasmat kanya. Ag-exercise ta. Lawlawam ti balay, iti maminado, agsubli-subli ka. Ken, bayam, tayo bagakto ni mama, nga makisarita kami iti doktor nga pagpatulungan mino kasano nga makapag-reduce ka. Masapol nga idyam ti ado nga makan, nagling ka kami nga mangan. Asano nga Jack na nga mangan, nagdakil ti buksit ko. Sa bagay. Dagiti ito pa buksit, basit ti buksit na kanalay nga mangan, si kanto gandi. Dandanim kanin ti 5 nga tao, ti kanin ti 5 nga tao. Baga dabak nang kayo. Taore no, anya ti kahit mo kanin, kahit magatang ni mamang mo. At least manong naimi makapagkatawa ak.
Kat katawa kami ng peso. Nukit kitak tilanganan na magna. Opo, panagwayong-wayong di buksit na na yan, Diyos ko. Kada mas muscle na, kada ping-ping na, kada gurgurong na. Ngam tinungpal nakmanong. Nagring kami na sapay ti may isang bigat. Kadne, kastaon ti lingling etnan nga mang agtartaray nga. Ore la maginginid manong nimi. Ti daga, no kasta nga agdiso ti tapan na pok, 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 pok. May buya kakat katawa. Nagsakat katawa at asawak manong nimi. Tilangan ng agjogging o pauunay kaslarate. Gaw pa, gaw. O parming agpangatog papabuti buksit no. Kanito naglingling nga tanagat mapangkot dumating pumpunasan. Wow. Nakasuisitak matin at siyempre ore no kasla sumo wrestler no wrestler ti asawak pumpunasak tumatiling etna. Boy-boyaan na kam tumat ni mama. Maragragsakan naman kit-kita kada kami. At least, ada ka pamilya kon manong. Ni mama, kakatugangak, kenti asawak nga sumo wrestler. Santo matin pa nagdigos, mangan, timo onay kaduan ti mangan, kontrolem. Nabang kami manong nimi ti may isang nutritionist. Karibaga naman ng name di nga skin nga maaramid tapno ma-reduce the weight na. Tapno kumutong pumasit ti tiyan na, pumasit di kiti mas muscle na. Kat indad naman ng name na ti reseta ginatang mi atumarin na saan nga pagpalukmang no di kit pagpakutong pagpa-reduce intultuloy met exercise manong name aging ka manong name nga ne. Napupuutan ti panaglabas ti panawen nasuruken nga duwang atawen sipod nag-asawa kami hanggang pa'y nakapag-sex ngimi ti mabalinin manong wen no pandagan na kaya kon saan unang nga dakilan ti tiyan na kanada pa'y pamuspusan mabalin nga agburiri at padikodan na mabuy-buyak mo tikas ta idi, iliblipas bikin ni manang ayri, nagbuy tikas jay. Darwin, Paula, di ba kung namin di kanyak, nasala mo pasamak ti panag-sexta no, siyak ti mga ibaga. Mabaling ka di. Do you love me? Idi ar-aramidek, sang ka di nga, kay papananan na, ti talagang ipatpatik ka. Kaya't nakaning nga matrasto yung tilangak. Ngayon idikat saan? Well, ano gutek? Narigat ka nga etan idi. Ngayon itangay. Ti pa nagserserbikin ka. Ti naramid ko ang pumuspusan tapno. Lumagan ka. Bumasit ti tiyan mo. Bumasit ti muscle mo. I love you, Darwin. I love you more, Paula. Naibalin mi manong. Muhin. Kastaon iti ragsak mi manong nimi iti na iti nga nagpatpat nang damaw may kastaon iti lingat mi ngagpatpada. Kalbastaan tinasurok nga duwatawen, kalbastaan nga panagagasawa mi, supilang mi, ti panangusat na, ti ruangan, ti kuwebak manong nimi. Naragsak kami kini Darwin nakasmet ti makita mi akinaragsak ni mama. Awanin ti sa bulag pa kini Apo Diyos anak ko. Huwin gayam. Kahit siguro itan ti anak ko tagbasa. Agbasa kay nga doa. Mama? Yan takit awpat anak yo. Agbasa kay nga doa tanda kayo to ti mang manage iti negosyo nga ipatawid ko ka na kayo. Business administration. Kahit ko tagbaling nga nurse, sa narapahap ko, mama. Yes, sige. Kahit ti anak ko, ti asawam, iti kang runan ito mamang manage. Kahit ko kumamama, nga niya. Kasbensa nga nurse, wala ka darakilmat na kiti pasdek yung upupaan nyo. Mabaling ka di nga tintumay sa nga pasdek, may sa nga building, kat pagbalinan tayo itong hospital. Private hospital, why not?
doktor ko mga rutya ma. Nurse pa ilaing ma. Sa akong tumatlaik ship doktor. Gituin. Habi kiti nga saan. Kas tawid terapaap ko. Gamay sang ospital. Nga para ka na kitay marigrigat. Nga maitad nga libre. Nagro na ka na kitay nadagsan nga sakit. Kain kas tamat ten mama. Kahit ko kumatitumulong. Kada kiti bayang punan. Nangro na tinagkapwa. Katuay, nura itan. O sige, ag-enroll kayo ng asawa, iti may sang eskwela, nursing ka, business administration makangkuha na. Di ba? Darwin, mangmangig mo? Kasta ko ang matising-asing ko, mama. Kahit konti agbasa sa alin na kas di tilangak. Gagangayin nga talaga nga nalukmega. Saan kasi di nga sobra tilukmeg ko nga kabut-buting dagdag iti tao. Manong nemi no idi kat salsaludsud Diyos ko anya ti basol ko apay kasto itintedyo kanya biyag ko. Saan itahan manong nemi? Agsipot ta kong kunak. Diyos ko agamanak ka na kayo. Ti penat ganyo ti arapaam ken araraw ko ka na kayo. Nga maadanak ko matinaragsak nga kapamilya. Nakapagturupos kami ng agpadpada ng agasawa, iti tamaddan kami iti may nga anak. Adaddan ti ragsak, ti katugangak manong nemi. Kinintalagnan nga namin pinsan, kini Darwin ti negosyo. Kat na ipasdekmetan manong nemi ti private hospital kas kalikagong ko. Kat kapot may sak pala nga nurse kanhaan nga doktor, nag-alaak manong nemi nag-recruit kada kiti doktor, ngagserbi iti nga private hospital. Agswaldo damat lang siyempre. Ngam da kiti pasyente manon nemi. Nang runa kada kiti marigrigat. Pang emergency. Kada kiti nakana nga sakit. Itad mi kada kwada nga libre. Ayat mi laing manong nga sanda marigatan. Iti tamalakip ko ni Irene. Sweetheart? Paulaan ta problema? Kahit mo kating agadin ti anak ta. No kung mataat mabalin na katadaan. Jadi, masurun nun ta. Ito problema. Malakip ko ni Irene. Dadi imuno na idi ka nag-asawa. Sakbay nag-asawa. Na kinadkaduwak. Nga nagbaling na tagabot na Mr. and Mrs. Fernandez. Sa dino nga taitantiyan na. Dahil sa pulam. Sa dino pag sa pulak, pag sa lugsodak. Among ka din yung sinot ng asawa kayang kuwana. Tsaka mo tinagan nang tsaka mo tipang sa pulak katakwada. Diyan ka sa lutsudin ka na Mr. and Mrs. Fernandez. Awa na niya. Inaktuman. Ngam di balay nga nagbalinak ng tagapo manong nemi kat sa metin nga isuda tagyan. Di damat may wagano sa dinut itante anda Mr. and Mrs. Fernandez. Inanamit ko manong nemi tinang sapul keng kuana nagpanawagan nak iti radyo, iti TV, iti social media. Napanak pa yan manong nemi iti baya ampunan nga naggapuan mi. Nga kasi ting karik, mangmangted kami iti mamindwa nga donasyon iti tunggal bulan. Kinsenas ken katapusan man. Nga kastawan ni panagyamyaman na iti mamadre nga isuda pa lang idino ampay awanan di kita duma. Ta nagretiro damutin. At da kiti natnatayan. Ngayon bagak kadakwada di kiti mamadre manong naming mga asikas iti bayampunan nga naggapuok iti day nga bayampunan. Nagkasat ka nga rod. Nakasta. Paula. Nagkasat itan. Naman pa'y naglasat dadong harigan. So, ang pagtanakan nyo, sister, tamay mintuwa ka mga mangted tinasyon mi dito iti binulan. Masya nga tamet manong nemi ti asawa iso nga nangupa ti may nga private detective nga nang sapul kini Irene. Aging ka manong nemi nga na resulta ti amin. Sa dino, sweetheart? Iti bayan ting iti barong-barong. Diyos ko, ni Irene,
Ngayon bilang ko akabsat nga nang saksakit kanya kini. Nga imbas ko mga siyak di madusa, kat iso na ti paidusa. Adda iti bayam, adda iti barong-barong kabarbarungan. Adda iti ayat dikit squatter area. Hoy, bak nang madasawa na iti Itsak pa na mo. Kasi dyan ti inted ti report. Dito tiladawan. Iti dayta nga barong-barong. Adarita ni Irene. Ipagkunan na nga nisod ni Irene. Babanitan mo kanyak ng picture. Ano to baranad ta? Tap no mamuham, kat masungbatan sa lutsud mo. Di mapangga. Mapanta. When manong nami nagbalinda ito nga misyon ko. Saan nga mako nga naragsak. Ti kaadan, ti kapamilyak. No saan ko umamuan. No anya ti kasasaad ni Irene. Nga isutim bilang ko muna apod no kapamilyak. Napanggamit na ito nga lugar manong nami kaduak ti asawa. Naging ka nakadanon kami iti na ito nga barong-barong at iti picture. Nakasara. Pinagunyak. Irene? Manang Irene? Anda ka ka dito ta? Irene? Siyak ni Paula. Malagip mo? Siyak ni Paula. Aging ka manong naming at nagtima. Paula? 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 Ulit-ulitan na matlatakan ko. Ilukat mo kumatiri daw. O pagbut nga, siyak ni Paula, nabay ka kasapsapulan. Paula? Nabay kamit nga, ururayan. Nabay kang ururayan. Abay taka lang. Tinalyaw ko manong name ni Darwin. Ape kasta. Gusto ti ko nada. Tadahil ti panunod na. Hanya? Agbagtit? Iti biglang nalokatan manong name ti Rida o ti barong-barong. Nagkiktutak. Mangrotay-rotay ti langana. Sugab ba ti buok na. Nga daob ba na nga mamunya ka? Ha? Paula? Sige kagpaiso ni Paula? Makita, baby? Makita anak ko? Ha? Ang damat lang gana. Ang damat lang naghanap tati panungur-uray takin ko na. Sika Paula. Amom ka din nga, nakabaybayag na ka nga uro-urayan. Aking ka nga, no, tumaudan di init. Rugyamin ti aguro-uray kay ka. Aking ka nga, lumlumnek di init. Awang kamit lata. Aking ka nga, dumteng trabi. Awang ka. Abay nagbayag ka. Nyat inuro. Abay nga di ka imay nga dagos. Kit nagsangsangin na ka mga uro-uray kay ka. Paula. Paula. Sana kung nga nagalumiim numampay na dungrit manong name ni Irene ngayong bilang kong imuna kapamilya kat inarakop ko isuna. Huwin, handa ako na Irene. Handa ako. Pakawanin naktay talang malagip kong sapulan ka. Italang aming namakuna nga napintas tibiyag ko. Umay ka. Pagasan ka. Umay ka. Alaing ka sa diyay. Sweetheart, mabaling ka ni. Ores among ibaga. Siyak ti mga ibaga. Tulungan ta ni Irene. Alain ta. Agbalin nga kapamilya ta. Manong nemi, si Gonti damag. Dahil asawa na manong nemi kat nagbaling nga naranggas kan kuwana. Agpeso nga dababalinda, ngem drug addict mat kayam. Pagtrip-tripan na nakuha nga tus-dusae nga sinit-sinitin, aging ka manong nemi. Nga,
Nadadailan ti panunot na. Kahit saan mo tinakayat ti asawa na. Aging ka nga natay ka no ti asawa na. Gabot ti panakirangat na kanagiti pulis, iti kayat na nga tiluan ni Suna. Nagkatang-katang ni Irene, aging nga nakadanon iti pa squatter area. Kahit agbalbalay Suna, iti may mesang ang barong-barong, barong-barong. Kahit kumpurme ka no ti mapan, mangtulong ka kwa nga mangted, kanen na, tamamano ka no ba't ngagsurusuro. Kaslata kang kanayon ka no nga daur-urayan na. Ano tumao din di init. Ur-urayan dati ang panagtangkayak na aging ka na nga lumnek di init kat sobrek dan tumanan iti barong-barong. Manong naimi, idagsublin ti simbeng ti panunot ni Irene. Irene? Paula. Anat napasamak. Di mo ka di malikip. Sana kung ngagbagtit. Tamumet lang ngabagtit ka nukwa. Uwen. Dumtang nagigundawi nga. Saan gusto tiraramidek? Agbagtit at gaya man kung kunak nukatitakin ko. Tagsan ka sa tak. Nagtultuloy nga nagbalinak at agsangkasat. Paula. Himbag kang ka. Wan himbag ka niya. Nga ti panangipagarup kumit idi. Katsalsalod sudek no apay. Anya ti basol ko tap nagbaling kasto iti biyak ko na. Ta nakaasawa ak. Inasawa nak ti besa nga. Sumo wrestler. Nga managandaan dati na yung balitugan nga panagpuspuso. Tinulungak. Tapno. Saan da nga kabuteng kabuti sobrang lukmag na. Nagbasa kami ng padpada. Aging kang isun timang man-manage tinegosyo ni mami na. Ni mamang na. Siyak adamat hospital nga ipatakder. Na siyak man timang man-manage. Hospital nga para kalagita na kurapay. Numanin sumarong karak di payang po nga nagkapuanta. Irene, agyang ka kaniyag. Kada kami. Sa alakas may isang empleyada. No di kat may isang kapamilya. Kas may isa kapsat. Paula, imbag lagi din tabi ng ruknat. Imbag lagi din ta sinapul na. Imbag lagi din ta nagkita tamanin, Paula. Iti agdama manong nemi talon dikiti anak mi keni sumo wrestler. Uno keni Darwin. Maysa ti lalaki manong nemi nga tumulod samot iso ken kuana gabota. Ubing pangim nalukbong gan manong ngem panagkunak. Ket saan ko ipalubos nga sobra unay tilok magday lalaking anak mi. Babae, lalaking babae. Adamat ten asawa manon nemi ni Irene tabalo nga rod isuna. Adamat ten bukod da nga balay, adamat duwa nga anak da. Ket nagtulturi manon nemi nga panaka-assistant ko ni Irene itiya imat matunak nga private hospital nga para ka dagiti marikrigat nga sanda kabailan ti kangina dagiti operasyon ken kastamatan dagiti agas. Awan ti pagdanagak naman pa sa agaw awat iti doctors fee asusulduak dagiti doktor ken na empleyado tanapig salat tamat ti negosyo ti asawa iti panagpapaupa na kalagiti building manon nemi ngayon pasdagdag iti ama ken ti inana. Kaging kakalagito nagpigsapay lang ni mama nga mangkitkita kadagiti apo ko na. Dahito nga rod, ti pagkasaritak manong, nagyaman naglaunay, ti anos mo, nga nangurnos, kalpasan nga nag-inshare ken ka, iti detalyana. Yan sabi ko mga tadamat na batik nga adal, liliwakin pagsarimingan ti biyag, kadagiti padak nga nagbuya, more power to your program manong, and God bless. Toy nga rod, nagyaman nga pagaya mo, Paula.